Matag isyu og istorya sa atong palibot. Adunay nagmadaugon, adunay idaog-daog. Matag kadaugan, adunay musyaged ug kapakyasan. Matag insidente, adunay agrabyado ug adunay akusado. Kasagaran, husgahan na kini sa publiko una pa man masangat ang kaso didto sa husgado. Sa matag issue, adunay mga taong nagpaluyo. Ang mga training providers sa CDA, dili pa inana ka fully competent sa ilang abilidad na maghatag og training. Taphaw kayo, nipis kayo, uban gani, gihimong cooperative development specialist pero walay training na hitabo o nadawat. Newsliners, hinumdumi, ikaw ug ako adunay katungod ug kini nakapatik sa atong batagang balaod. Sayron ta ang mga tubag sa matag issue kay ikaw ug ako apektado. We need to balance our lines matud pa. Ug kini ang inyong madungog dinhi sa Hardline. Ako si Edith Caduaya mag-ubanta sa pagtuki sa mga issue beyond colors, beyond race, beyond the punchlines. This is Hardline. This administration recognizes the invaluable contribution of the free press of overall development of our society. That is why I am pleased with the launching of Newsline Philippine cable TV programs. Together, let us keep our people well informed so that they may become empowered catalysts for real and lasting change in Mindanao. Thank you, and I wish you all the best. Newsliners, maayong adlaw. Karong adlaw atong makauban ang usa sa siguro pinaka-importante nung bahin o importanteng tao labi na sa mga miyembro sa kooperatiba sa Pilipinas. Ubani ko ninyo sa atong pagtuki sa mga programa, polisiya ug mga kadaugan sa ihang opisina nga girepresentahan. Ako si Edith Caduaya, maayong hapon and be with us. This is our time and this will be his show. Mubalik ko. I-roll na. Dire, sir. Wala. If we cannot achieve and we cannot surpass those challenges, the question is, what is our business here? The answers are not easy. The answers will be difficult to find. But every strength of every individual in this institution will collaborate. I guarantee you, we will be breaking barriers. To my fellow Davaoeño and Mindanaoan, the face, no, katong ganihang nga atong gipakita is very familiar to you. Murag, I guess since 2016, no, sa tanang areas sa Mindanao and sa Visayas and even sa National Capital Region, the face was so familiar tong 2016. The person I am referring to is a man whose loyalty is beyond question in every office he represents. He is a true-blooded knight. Sa mga taga-Ateneo, kasabot mo ato. True-blooded knight because he graduated elementary high school until college sa Ateneo de Davao University. He was born on June 22, 1975. The man of the hour is Undersecretary and Chairperson sa Cooperative Development Authority sa Pilipinas nga bag-o lang na-appoint o bag-o lang nituyok sa iyang gingharian is no less than Chairman Joseph B. Incabo. Sir, good afternoon. Welcome sa Hardline. Mayang adlaw kanimo, Ma'am Edith, o akong garbo, o pasalamat na dako sa imong programa na ako naimbitahan o mataga na to og mga
katubagan o kalinaw ug sa mga ato mga diskusyon karong adlaw, andam ang imong alagad diri sa Cooperative Development Authority, mutubag sa imong mga pangutana. Imong alagad sakit. Murag bitaw pod no kay member mo ko sa cooperative. Member mo ko sa El Grande, so mga alagad gyud ka nako. Tama na sa. Anda dili lang sa imuha kundi sa tanang kooperatiba na atong serbisyohan. Kani magong cooperative movement, no? Especially sa mga membro nga murag atong inactive. Mga moadto kog co-op kay mag-loan. Moadto kog co-op because na ako'y need. Moadto kog co-op because I need to buy something and I need to get a loan. Moadto kog co-op kay naay namatay. Klaro-klaro lang ba mo na role, no? But unsa gyud pinaka mission, no, sa Cooperative Development Authority. Pero una nimo natubagan. Last na nagkita naka sa Philippine Sports Commission, right? Tama na. Oo. As Uban mo executive ni- assistant oo. ni Chairman. William Ramirez, Oo. chairman. So na tong kita, you are always with the president. Mao tong ikaduhang trabaho na ako, Ma'am Edith, sa presidential management staff. Oh, okay. So karon lahi na pod nga murag nagkambyo na pod ka og kalo. So nag-change ka from PSC to PMS, now to CDA. What changed? Chairman Incabo. Nothing. The same joy and kabo na nag-aalagad ug nagaserbisyo sa gobyerno ug sa katawan. Mao na akong passion ug commitment. Nakuha na ko na-inspire ko sa mga akong mga boss, no? Na akong katrabaho, labi na sa atong presidente na ang iyaging direktiba, serve the people well. And I will do that. So walay pagbago, Ma'am Edith. The same public servant, government employee, worker na andam mo hatag og unsa may angay sa mga kliyente namo, ang among mga kliyente na ginaserbisyon na samot na karon ang Cooperative Development Authority. And I'm referring to the cooperatives. Serve the people. It's a very, very tall order, di ba? Serve. Kumbaga, STP, serve the people. Sa imong pag-serve sa tao, sa pag-elevate sa imong posisyon, no? Naginang lang na social status, na social change. Na ba kay bodyguard na karon? Wala. Wala. I never have one. Masking isa. Wala. I will go out of my way. I don't even bring a lot of staff with me. Para igno nila, ikaw ang head of agency, dapat dagang kag staff. Ngano, dili ko nagadala o nganong wala ko'y bodyguard. I can carry my bag. I can use my cell phone. I can write. I can handle discussion. I can walk through mga paths o mga alleys na walay guide o bodyguard. I'm just being myself. No bodyguard, no more. Dili dagan akong staff ginadala, ma'am. So, wala'y nag-change. Nothing has changed. So far, still joy and Will we expect change? Siguro kung na may expectation sa pagbago o sa change, it's more on the political will, on the And public the attitude service. towards work. Yes. Kaning yun mo nga, nag-serve, and you'd been, I browsed, no, kay friend na sa Facebook. I browsed your Facebook, and a while ago, you met, no, a classmate, and he told me, sa una pa na, kanang naa maybe to kanang mga grupo-grupo, leader na ginadaan si Joy. Ana. So, leaders are born daw eh. Diba? Naana sa imong dugo ang pagka-leader because if I can remember it right, nag-serve ka as barangay kagawad sa Matina Crossing. Tama na siya. Way back 2010, then I have my second term, 2013. Then fortunately, I was invited to be part of the operations of the presidential campaign last 2016 as the deputy head of the Advance Party, wherein I was responsible in the preparation of the sorties of the Mayor Duterte then, no? Now the President. So, it was a very challenging job. So, leader na ka sa una pa na nasa dugo. Marag nasa dugo na yan. Yeah. Katong naana ka sa PSC, then nag-PMS.
Have it crossed your mind nga mahimo kang chairman sa CDA? Wala gyud na, ma'am, nahitabo sa kuha. But I love and I enjoy doing service to the people. And- And maybe that right now it's a recognition. No? It's not just a reward, but a recognition of my efforts. And because I have this passion, ganahan ko magserbisyo, moalagad, dakong kalipay na makatabang sa isang katao. Although dili man ko perpekto ng pagserbisyo na ako, pero ang pag-alagad man gud, it should be not only a commitment but a vocation. No? Ang kung pwede lang, wala yung mga kondisyones. Sa kaya nimong ihatag nimo para makatabang sa katawan. Sa imong acceptance speech, if we cannot deliver this, unsa ba ang deliverables ni Yusek Incabo as chairperson sa CDA? Well, they have to journey with me. No? Una, ang reforms. Dapat tayo mga changes. Kay sa akong nakitaan manggod, dagag mga kailangan ng CDA karon in terms of training na wala nila na experience in the past years, no? Sa mga previous leadership ng board. And listening to sa mga clamor, sa mga request sa mga ordinary na empleyado, isa gyud sa ilang gitanaw ug gipangayo na, sir, dapat ma-improve na itong mga training programs. Mo na kung gusto sa may tabo. Ikaduha, ang paghatag og saktong pagtagad sa mga kooperatiba nato. Kay kani mga micro, small cooperatives, mas nakita magunamo na sa akong assessment na napasagdan, no? Mas naglisod ang mga micro ug mga small cooperatives in terms of documentary requirements. For example, ma'am, kani mga kaigsuon na natong mga manubo, maghimog kooperatiba. In terms of literacy competence, dili kaayo sila angat. Pero atong sabton, nga naman ang CDA, maghatag og mga dagang kayong documents na ilang pirmahan, ang ilang i-fill up, i-online pa sila. Pero di man nato sila tagan og giya and simplify things para ma-comply nila ang requirements sa CDA. So, if you cannot join me in my journey, that's why I told them, you don't have any business in... We better separate ways. Yes. No business in public service. Kumbaga, if we go together, we can achieve more. Yes. But if you cannot join with me, we'd rather say goodbye to each other this early. Murag ana. Better than having a very chaotic or... Because you don't want to change horses in the middle of the race. Exactly. So, ang ako lang diya, ma'am, pag magtrabaho ta, because we are men of change, Okay. we should be men of change. We should look forward na kung sa man itong mga gipanghimo nato atong una, na angay kambyuan o hatagan og pagbag-o, dapat atong himuon og dawato nato. No? Dili kayo nga na, dili na ko gusto change kay komportable na ko ani. Pero kanang imo pagka komportable karon, dili na sa dawat sa katawhan ug sa institusyon. So nganong ipadayon pa nato? So the change that we're looking for sa CDA is for the welfare of our cooperatives and the employees of the CDA. Para kung equip ang atong mga empleyado, gwapo ang atong paghatag og mga capability building programs sa mga cooperatives, mas muasenso ang atong mga kooperatiba. And now they can truly compete in the future in the global value chain. So man akong vision sa CDA. Is that achievable? You only have, ang imong term is 5 years? 6 years. 6 years. So, you go beyond 2026. Yes. Okay. And the current administration is only up to 2022. Yes. And your position is dependent to the trust of the powers that be. It's trust and confidence ba or mandate yun na? Yeah, it's a mandate. It's a fixed term. Okay. But the leadership can be changed by the appointing authority or the Based on president. trust and confidence. Yes, based on trust and confidence. And a cost kung anong dapat kakambyuan. So, marag, you need to deliver Yusek Incabo. Or else. Because you had a vow with the people, no? When you assumed office, you said, if you cannot join in with me, what else is left? Yes. And ningon ka na, bago na to ma-empower, tama man na yung logic, no? Am I right ba na? Bago na to i-empower kaning ailing, no? Nag-ilaid nga mga kooperatiba,
i-empower sa nato ng mga mismong nasa ahensya. Because, kumbaga, how can you communicate if you cannot relate? How can you relate if you cannot communicate? So, basic siya na, you fix the house, and after that, mo ikaw ang katong rehabilitated house, mo da mo cascade, no, sa community. Ana ba imong buot pasabot? Tama na siya. Bago natutunan ang atong mga kliyente, ang atong kooperatiba, kung unsa man ang mga programa angay sa ilaha, dapat i-mold sa nato ni mga tao nato, i-train sa nato ni atong mga tao sa CDA para fully equip sila sa pag-translate sa programa o pag-deliver sa mga messages o sa mga program sa atong gikan sa gobyerno padulong sila. Kaya kung ang atong mga empleyado sa CDA incompetent, dili ready, dili equipped, o saan nila pag-transcend sa mensahe o sa programa? So, dili magkasinabtan na eh. Ang mga taong obligado maghatod sa programa o mga taong mudawat sa programa, walay maaptan o dili makasinabot, walay padulungan ang atong programa. Are you saying na this is not na mahigala, this is not to criticize, this is not to make puna, and this is not to make away with the past? No? Are you saying that the house, the CDA, needs a rehabilitation? Una ni mo na tabagon, napay-break ka dali, ni mo balik lang ta mahigala. Sa among pagbalik, among istoryahan, og is it broken, which needs to be fixed? Or is it a thing which needed the much needed rehabilitation in order for the cooperative member to become globally competitive, at the same time economically empowered back home sa among pagbalik? Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Balik din is hardline. Kauban gihapon nato si Undersecretary Joseph Encabo nga siya ang naglingkod karon isip chairperson sa Cooperative Development Authority sa Pilipinas. Una ta nagbulag-bulag ni haningon ko nga, is it ailing? Is it on the verge of collapse? Is it a thing or an institution which needs rehabilitation? So unsa ang state of the Cooperative Development Authority sa Pilipinas base sa imong nakitaan sa past few days nga ikaw naglingkod? Daghang concerns and it needs to be addressed. Maybe we can consider that it's ailing but not that severe. Na may sakit, kalintura lang siguro ni. Pero wala pa oxygen. Wala pa yung oxygen kailangan. So, kaya pa i-manage. Na yung mga programa na maayo. Na yung mga programa na kailangan nagkakambyuan. Kaya dili na siya applicable in this time. No? In this particular period of time. Ikatulo, nasa yung mga sistema nato para matabangan nato ang mga kooperatiba na dapat nasa nato i-lessen. With due respect to the principle of ease of doing business. Okay? Ang CDA karon na isa ka kooperatiba, mag-request og copy sa registration,
it would take months Nga, no? because we don't have that well-developed Database. management information system. That kind of illness should be addressed immediately. Kaya nakita maguna ko, somehow we are kind of a laid-back institution in terms of technology and information system. Dili pa digitize ang among mga documents. So, dili pa mo clickable. Dili pa may clickable. Kung na may click, tap ra. Loading. Loading. Okay. No, so, naluoy ko sa mga ubang kooperatiba and I've been receiving a lot of messages and emails that the request for a copy for registration because they're transacting to banks, to whatever legal transactions they entered into, they need a copy of that, a certified true copy from CDA. Only to find out that the releases of these documents, dugay kayo. Manual ang pagkukay. Manual. They have to go to a particular building. Pagawas nimo daghan na kabog imong kamot. Daghan na kay abog. Aha. Pagawas nimo sipuno na ka or what, giubol na ka sa tungod sa abog. We need to address that because we are now in the technology age. The digital era. Era. And to compete globally and to be more efficient in our public service and to help those cooperatives in need to make their transactions successful, whatever endeavors that they partake or entered into, we have to respond to their needs. We should be proactive. Kaso, dito may ma-delay eh. So, ang ease of doing business on our part, dili may compliant. No? The is in your part, kung ang ubang cooperative mo siguro, na yung mga cooperative nga murag just a click, mo na ng papel. Correct. Na yung mga cooperative nga murag i-type lang nimo, musulod na ka sa system. Pero ang sulod mismo sa buhatan sa CDA, tama po na. Yan pong gi-admita. Murag, na-failure sa pag-upgrade. And we are not referring to any person. No? Na-failure sa pag-upgrade to suit no, sa demand sa ilahang kliyente nga nag-digitalize na. Then siguro, na, murag, kana man tong thing na si cooperative, mailhan lang kung mag-motorcade during the cooperative month. Yes, I agree. Aha. I agree. That's why I instructed my administrator, the MIS unit, to finish everything before the end of this year. Can they do it? I believe, and they can do it. If they need support from the board of directors, from other units, bringing in more people to help the digitization program of CDA, I will approve it and I will support it. Day 1 and week 1. Why they not antagonized by the thing, no? By the statement that you delivered? If we cannot deliver, if you cannot journey with me, and there is this stagnant thing, no? Na-stagnate gid siya, no? So, wala ba sa nga, mag-wala man kaning lingkod, malakakinsa, patuto ka. Normal ba na sa usa ka institution? Tinood na siya. Especially sa usa ka government agency. Hilas-hilas, pugka. Nagi na, di ba? Yeah. Especially nga kita taga Mindanao, some people siguro is still still thinking na taga Mindanao mo, mga probinsyano, mga jugoon. Naka-experience ka na? Well, na ako'y nadunggan na katong mga ubang empleyado sa CDA na unsa magina sa Davao, unsa magina sa Mindanao. But to answer your manifestation, Ma'am Edith, I am not that eloquent compared to other previous leaders, but I am a man of action. And you have the nose. And I will do it. And you have the nose of to sniff, no? To sniff around. Kay sa management man gud kinahanglan nga dili lang tong mission vision imong tan-awon. You need to see things objectively and kung mahimo daw subjective, stay back and look at it again. Exactly. That's how you assess Ah. assess things. Ah. Hindi ka lang basta-basta busugod, no? Pero imog yung tanawon, both sides of the coin, all stories behind it, the rationale, you have to refer to some things to justify kung tama ba ni mo dili. But I am very serious in this journey of mine with CDA. Kaning programa sa CDA karon, especially kaning digitization, ang MIS program needs to go first on the list because we can do more if we are in the technology that we want to
to come up with, digitize, mas paspas among documentation, and even in the deliverables on information drive, no? Ang among portal, very poor, no? If I'm going to grade it, Dili pa siguro portal, Yusek. Kasi cabinet pa lang. maski ang website, Cabinet pa lang. gamay Kaya kung kahon. portal. Gamay kahon. Kaya kung portal, it's just a click away. Yes. No? No, maglisod pag-download ang mga ubang cooperatives, asa may i-click ani. So ako dito, we have to improve our website, our portal, so that all information necessary to be acquired by the co-ops and whatever application and online application or processes, dali na lang sila. Kung may mo kag, we need to be proactive to be globally competitive, diba? To be globally competitive, okay? Sorry. How can you be competitive when the house is crawling, no? While other cooperative movement in the world, no? They are clicking, no? And they are counting the bytes. And Philippine Cooperative Development Agency, diba? Authority, while they are clicking, there you are, crawling. So, how do we have, like, the database will be updated until December? You still have about 6 months, no? 6 months. So, after that, digitalization na. Yeah. Sa imong pagtuyok sa CDA nga mga offices, what stuck you most? Yung murag na nakumot bitaw ka nga. Ikaw na. I know you, no? Sa workmanship, sa leadership, ug katong the joy in Cabo nga ako nakita before was kanang mitikuloso, no? Kani mo na, no? Pero nakita nimo nga murag, am I in the right position? Nakita nimo to nga murag, kumbaga naka-Android na ko, sila naka-keypad pa. Unsa, or di na lang kabisig ma-offend, no? Asa nga region nimo nakitaan nga literally crawling yun, no? Nagkamang yun ang CDA nga buhatan. Luzon, Visayas, Mindanao lang. Well, bago na ko na tubagon, nalo ko ipabot sa ato mga naminaw o nananaw karon. I might not be the best person for this position, but I will make the best out of CDA. And I will start with my people and my staff. Nagkamang man siguro mi karon, but it's just a matter kung asa mi nadalan mo kamang para makita na mo tong mga ubang ahensya na pwede mo alalay sa mo og mutabang para kami dali lang makatindog. And the selection of process sa mga private partners na dali ra sad mi makatuon o makakuha ng mga bagong teknolohiya o suporta sa gikan sa inaha. Now, sa pangutanan ni mo ganiha, asa ko gikumot ang akong dugang. Kailangan ginaton ahon ang area sa Mindanao ug sa North Luzon. Especially the Coconut Farmers Cooperative. No ba? The Coconut Farmers Cooperative have been suffering and have been waiting for the benefits that they should have been deserving it for a long The time. Coco Levy Fund. Exactly. Dito ko padulong, Ma'am Edith. Now that the Coconut Levy Fund is about to be released this year, ang among target are the Coconut Farmers Cooperative. We have to elevate them and alleviate them from poverty, provide economic sustainability and social justice. Social justice is very crucial here. They've been waiting for so long. Mabot ng kwarta, amo na siyang bahin-bahinon, equitably sa mga cooperatives na mga coconut farmers. And they have the chance now, kung sa tulang produkto na pwede nila i-market sa Pilipinas, even outside. And that would be the role of CDA and other performing agencies or partner agencies of that. Kaya nga no, ang kanindot karon is naanay balaod for that, and the distribution of that financial assistance or program to Coconut Farmers Cooperative will last up to 50 years. It's a 50-year program. So, cooperative na mga cocoa farmers. Yes. You mentioned about kining cooperative, no, sa mga kaigsunan to mga IP.
nakoy nakaistorya when I was in North Cotabato sa akong province. Kanang unsaon na mo pagbutang sa among pangalan nga gamay kayong bagis. Gamay ang kahon. Gamay daw bagis kay nanan man ta kaningan. Kani inani mo ba nga ganito? Correct, oo. Kita ninyo. Kani nubo kayo, no? So unsaon nga ikaw daw ani man kalapad imong tamar. Di ana matama ka mo mi. Di ba? Let's be realistic about this. So how do we encourage, how do we give them life, no? Dali kay murag ang si cooperative man gud murag kumbaga siya it's a person nga willing mo aga, Tinod na. pero sa imong gingon ganiha aga kunon. But you mentioned na you need to at least rehabilitate. Sa rehabilitation ba sa agency mismo, does it mean na every shuffling or somebody must go out, give him the offer that he cannot refuse, so you can push forward? Na by reshuffling, na by reorg, or somebody must go? If necessary ang reshuffling, ang reorg, or even in the course of leaving the post, kung kailangan na may tabo, then so be it. Because there are a lot of people waiting outside na nagapangitag trabaho, og andam mo serbisyo, og andam makatuon sa klaseng trabaho na ilang sudlan. Karon, kani mga IPs nato, kabalo ko naglisod na sila in terms of technology and information. Na may ongoing discussion karon sa DICT that this agency will provide an internet connection to them, and they can even use that interconnection as part of their business potential and entrepreneurship. Na, sige, kamong mga manubo, tudluan mo sa inaning klaseng programa, butangan mo og internet diha, kay tungod kamo ang nag-manage ani, katong mga ubang tao sa inyong lugar. Kung gusto sila mo connect sa internet, mubayad sila og certain amount para makakuha sila internet connection. So sila na nag-manage, gitudluan na sila, mukita pa sila, masking ginagmay lang. It's a special program for areas na cooperative pero walay internet para katong mga requirements, documentary requirements sa CDA, kaya na nila ipasa online. Pero asa ta dapat mo asenso mo improve ana ang atong mga cooperative development specialists. Dapat i-train na to sila kay sila ang mahatag og training sa mga cooperative ug sila na sad ang muagak sa kanang mga kooperatiba nila. If, mahigala, gusto na ko iklaro ha. If si CDA is gikalintura, kumutuyok ta sa tibok Pilipinas, nanag yung mga cooperative nga walang nakuyapan na nga matay. Ato na ipatubag kang chairman Joseph Incabo sa atong pagbalik human lamang sa pipila ka pahinamdam. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte.
Newsliners, balik din sa hardline. Murag nagkalami ang mong discussion, no? Si CDA daw, gikalintura. So kung gikalintura ang ahensya nga mosabak sa atong mga kooperatiba, we expect nga na yun nakuya pa nga co-op, di ba? Murag naman na, di ba? Sayang pagtuyok no do, wala pa 2 weeks yata ang tuyok ni Yusek Incabo. Kung sa iyang gingon ganihan na nasakitan ko sa nahitabo sa Luzon, tabangan na ng Luzon, the Coco farmers, ang Mindanao tabangan na, of course, you should help Mindanao because you are from Mindanao. No? Katong the state of the cooperative as a whole. Nabay, Yusek nabay, pila ka buk na kuyapan. Diha kaniya, mo expect ta og double casualty because there is the pandemic. So, nay nanarado or naba mo dapat katong huy nakuyapan pwede pa ni paypayan ana. Well, ang threshold na mo sa base sa report na dawat na ako sa opisina, we're only around 63% na nag-perform ng mga cooperatives. So, mga around 36 or 37% ang unaccounted o katong mga non-performing o katong mga nawala lang. Pero, based sa mga accounts sa atong mga cooperative development specialists, sa atong mga field officers, dili nila mahay ang ubang kooperatiba kay somehow napasagdan yun Napasagdan sa CDA. sa CDA. O di nila madtuan kay layo. Ang ubang mga opisyal medyo nagluod. O, medyo bugat ang ilang loob sa CDA kay dili din sila mabalikan for training. Even the cooperatives na nagalong for training gikan sa CDA, wala na hatag. Wala po na-capacitate ni CDA mismo ang iyang trainers pool. Dito, Kana ba? tama na. Dito ko padulong kay tungod ang mga training providers sa CDA, dili pa inana ka fully competent sa ilang abilidad na maghatag og training. Taphaw kayo, nipis kayo, uban gani, gihimong cooperative development specialist pero walay training na hitabo o nadawat. So, unsaon nimo na pag-agak ng mga kooperatiba diha, kanang mga gagmay, kung ikaw mismo, wala kay hatag o ika-share. So, I think that should be fixed. And I'm really seriously looking into that aspect. We have to fix it now because we cannot fix it next year nor in the coming years. Now is the time. Okay. We're speaking here of how many cooperatives in the entire country? Well, around 18,000 cooperatives with equivalent of almost 50 million general membership. Wow. So, a cooperative, kung di man election, no? Pero a cooperative can deliver a vote. Exactly. Manang ang ubang mga senador, ubang mga congressman, they capitalize on the strength of the cooperatives. But for me, ilahaman ang ilang pamulitika, ang ato adres sa CDA, pinarong na serbisyo para sa kooperatiba. Speaking of strength, no? Basin po dog, walay budget, mo nang wakalihok. Tama na. But for me, it is not the major excuse that we should embrace na tungod walay budget, dili kalihok. We can enter into partnerships na walay bayad. And willing ang other agencies to provide that resources. Ako gi-explain sila. Ang DAP, Development Academy of the Philippines, ganun nakahatag man sila mga training program, train the trainers program sa mga ubang ahensya Basta na na walay sila bayad. tie up sa gawas. What do you mean, ang CDA sa gawas? Ang DAP. Basta na sila partner agencies. Yes, na sila partner agencies. But katong mga, based ang nakuha sa na report, no, validation, na yung mga agencies na walay budget, they seek help from DAP in terms of training the trainers. And they pay. They give it for free, somehow. Maayo eh. Basta naalay,
memorandum of agreement. And it is justifiable na this agency wala gay budget. Katong na ako sa PMS, nganong nakahatag man ang DAP og 2 weeks program sa mga for free. Because we justified that we were not able to include it in our budget, therefore it's none, then we're trying to seek their services kung pwede for free. Am I made to believe that there was system failure, there was the failure of the system to collaborate, and there was this failure to grow with other allied agencies? Is that the thing? Exactly. I totally agree with you. Naikulang. And I think that inadequacy led it to failure. Kaya kung nag-reach out man lang sila, dagang mga ahensya, andam mutabang. And they're just waiting. No? They're just waiting. Ang among MIS, o ang among information services, nakita na mo na cameraman, na videographer, pero wala basic training. Murag tuplok-tuplok lang. Kung si Presidente pa, tuplok-tuplok. I called up RTVM. Katong fix it. ahensya dito sa Malacanang na akong kauban tuuna. And they're giving it for Free. for a week or 2. Basic application of those equipment. Nganong naamana? Nganong wamana nila nakitaan? Nganong they were not able to think out of the box and explore and be innovative and take the initiative of coming up or entering into partnership. And for those kind of facets na wala na ito nakitaan, those will be the facets that in CDA na akong hatagan ng prioridad para makuha na sa itong mga tao ang kanang competency o abilidad para makaperform sila sa ilang functions and responsibilities. Free service, free upgrade, free rehab. 2021, I mean. Pila ba yung budget sa CDA? We have a very, very small budget now. Nasa mga 600 million lang. And that's only good for personnel services and MOOE. So wala nabutang di atong training, wala nabutang to ana. May nabutang pero part sa MOOE na, maintenance and operating expenses. But still limited. Very, very. So that's why, kung kailangan edit, mahimo kung pinakamaayong beggar sa Congress, sa House of Representatives, and the House of Senate. If I'll be the most efficient beggar just for us to receive a reasonable and good Budget. share of the budget, I will do it for the good and welfare of the cooperative movement. I guess you need to do it now because earlier you said they always come to the cooperative to seek vote because you're 16 million. Yes. Okay. Budget hearing na sa budget call sa July 15. Exactly. Okay? So, marag, ikaw na itong, hoy, sa may mamatag na mo, election best na tuig, laban ng mga re-electionist. Pwede ba marag, CDA mo ni mo na, you don't need, to beg on bended knees. Yeah. Because they are elected for the people, right? So, pwede mo ako na, hey, nabuang mo. Katong eleksyon, ninyo kung gamit-gamiton, di karon, di kayo, pilay mong commitment, ano, hindi mo dili pwede. Well, I might be considering another approach, no? And maybe there could be an arrangement for it. A brutal one. We will try to explore that. We will try to explore that. And well, I give my highest respect to these people as elected officials, as legislators. But the message that I want to convey to them is give somehow a priority to cooperatives, To the people. to the people and to the cooperatives. Speaking of, you need to, if you want to beg, you need to kneel. Marag pangit po, no? Namagod ni issue, Chair. No? Kanang co-op na, kanang co-op sa inyong silingan ba? Na yung silingan na napurdoy man na kay gipang kawat man sa mga opisyal sa cooperative. Tinuod na. Nayubang inanang sitwasyon and the
CDA has the authority to sue them because we have this new function based on the Republic Act 11364, the quasi-judicial powers of CDA. We can file charges to those officials of the cooperatives who malverse the funds of the cooperative, especially affecting the lives of the general membership. We have that authority. We could file charges, and somehow if we have a very strong evidence or evidences, we will do it kung kinakailangan. Ako, Chair, a member ko sa El Grande Multipurpose Cooperative. I'd been there for about 18 years, 15, no? Normal man, no, mahigala nga, na birth pains sa matag organisasyon. Normal nga sa atong balay man gani, pag naibatang mo abot, naibagong baby, na adjustment, na birth pains. Pero, can I ask, kaning problema sa Daneco ba? Saan ito po? It suddenly came across my mind. Can you intervene? Because it's getting complicated each day. Yeah. Well, let's go back to the basic application. No? An electric cooperative may be registered under NEA, National Electrification Administration, or CDA. Kung asa sila komportable, walay problema na in terms of registration. Mangata na sila, nganong electric cooperative man na, nganong NEA man sila registered dili sa CDA. Based on the Cooperative Code of the Philippines, that is the exemption to the rule. Na an electric cooperative can carry or bear the word cooperative, NEA. but under NEA. or registered under NEA. But right now, out of 18 electric cooperatives in the country, I think, 18, there are 3 or 4 electric cooperatives under CDA. And they've been doing well because they're managed well and supervised, and the oversight function of the CDA has been properly imposed and observed. Pero itong Daneco, well, we have to inform the general membership, and the NEA should intervene and present to them the current financial status and Transparent to transparency members. and the administrative functions Of the agency. The agency. Tingnan nilang muna nila. Then let the general membership know, because every member of the co-op has the right to be informed. So, Right. dili na mo mapugos ang Daneco kung mag-NEA sila or CDA sila. No? So kami, pag interesado sila sa CDA, they adhere to our principles of cooperativism, then we will welcome them. Okay. Nakoy pangutan na, Chair. And I know, klarohon ko ni mga higala, klarohon ko ni. Nahitabo ni siya, I heard, ako dyo'y nakadungog, ako'y nakakita. Before the term ni Chairperson Incabo sa CDA, may cooperative na tapok, no? I hope you won't mind. Dili na imong term, ha? Nakoy nadunggan nga ilang mga admins ng Auto Finance. Na-short naman ta, kay ang tanga nang naabot nga bisita nga gikan sa CDA. Wa man daw na ipangbayad sa hotel, kitay mo bayad. Ang ilang pagkaon, mga arte para ba kaayo. And one place sa akong probinsya, which is also under CDA. Magpatawag mig assemblea pero wala man mi kwarta ibayad sa taga CDA kay kailangan na magbayad og hotel, ilang eroplano, ilang pamilite. Unya, kurap na. Di ba? Ang ilang feeling is gihimo mong milking cow. Nga Yeah. dapat kamoy mo hatag og gatas na mo nganong kami mainyong tutuyon. Di ba? Painful, but it was not during your time. You were just two week old. Nadungan ko na last year. Nya, itong pag-uli na ko March mo, gihapon na. Last year was October, di ba, cooperative month. Muna ako nadunggan, mo ko nga, anong ka mo may bayad? Wala mo daw sila kuan mo, pamilite. Wala mo daw sa pang hotel. So, wala may rata. O diverted ang rata. I have to be straightforward with you. Tinuod na. And I have heard that story. The moment I've heard that story na ginahimo sa CDA,
itong mga previous board or officials na ang nagabayad silang accommodation pagkaon ang mga co-ops. First marching order of the day in my first week as CDA chair. Undangan ninyo na. Undangan ninyo na kay nagpakaulaw lang. Naamoy sweldo, naamoy rata, naamoy extraordinary miscellaneous expenses, nganong di man ninyo na gamiton. Kung walay kwarta, ayaw mo pagpatapok and do not demand from the cooperatives. Ako gin silang gisultihan ng mga board. Giprangkahan ako sila, if you're going to do it, mag-away ta. Mag-away ta. Magbulag-bulag yun tani. I will never tolerate such action, such practice, because that is not the right culture for a government worker or leaders. Is it a take or break proposition? Pag ginawa nyo yan, goodbye. Is it a ship out or reform? I don't give a damn if kung unsang take nila diya. Kung magbulag me because of that practice na for me unacceptable sa ubang tao. Nganong pugson man nato? Diba na- Then I will file Charges. necessary complaints to the civil service and even ombudsman. I immediately inform them and instruct them. Undangan ninyo na, mag-away ta. Do not continue it. Never in my time na himuon na to na. I'd rather spend my own money, my pocket, because that's part of my salary, na may rata, na may ginatawag na EMEC, na extraordinary miscellaneous expenses. Maximize it. Ano, kailangan ka mag 5-star hotel? Kailangan ba kamukhaon og lechon pirmi or ako anad kog munggos, anad kog bulag. You know me. Ani man good. Nasa lagi na ingon nga. Mao man lang nakurap ang among uop mo man na bankrupt kay ang taga CDA sige man pangayo na mo niya corruption man na. Is it hurting to hear Yes, that? exactly. And it insults the integrity and dignity Of the a true- institution. of the institution and a true government worker. Manaano ko undang yun mo. And secondly, ako silang gisultian. Tanang mga co-op na akong gibisita, ma'am, in my first 2 weeks. Gamay pa man kayo ni. Iilan lang. And I've been telling them, do not tolerate our officials na librehon ninyo sila. It's a two-way traffic. No? It's a... Kung walang taker, walang giver. Exactly. No? Kumbaga, the cooperative that will offer should not accept, hindi dapat dawaton sa CDA. O dapat ang katong cooperative undangon sa nilang ng mga offer na na. And the CDA should also tell and inform them na dili na muna pwede dawaton. So, a good example, Ma'am Edith, is kagahapon. Nag-board meeting mi diri sa Davao. The day, Kasi nahitabo. the day before niabot sa Davao, ako silang girimay. Do not accept any offers from co-op. Pangitag hotel, na sakto lang sa atong budget, dito ta matulog. Kung na may failure si cooperative, no? Na may failure sa membership kayo. Boil down maganda sa membership, di ba? Na ay nagtakilid, na ay namatay, with your energy, with your enthusiasm. I guess daghan po siguro cooperative nga mabuhi og balik, no? Pila ka buok aning 18,000 ka cooperative, no? Minus 37%. Okay. Pila aning 67% ang enjoying the glorious years of cooperative movement in the Philippines. Well, I have to be honest with this. I cannot just, give you the figures now. 2 weeks ka pa lang. 2 weeks pa lang. I'm continuously studying it and securing the information that are required for me to know and to come up with a solid background and information. But based on my initial related readings and studies, ang agriculture na sa mga 7.7 or 8% of the entire cooperative movement. Kadalasan talaga, yung may mga multipurpose ang gusto
ang mga single line ilang percentage lang eh. So I think what category that really enjoyed most in terms of cooperative movement, ito mga multipurpose. Kasi maraming naging Successful. at saka naging billionaire. Nag-diversify na status. sila, di ba? Nag-diversify. Yes. So, ito yung small scale na mga small co-ops. Parang ito yung, we need you CDA but you were not there. Tama. May system failure nga, we said, di ba? So, ito yung balikan natin na aakayin. Pero, sa ako pong tanaw, Chair, no? If ang members, the General Assembly, will collaborate, will strengthen their ranks, will forge their ranks and build, no, break the barriers of kanang the pari-pari system. Kaya kadaghanan mo daw sa co-op nga nangaguba is pare ikaw presidente, pare ikaw treasurer, pare tama ba na? So nagibug. Unya ang mo pirma cheque it's not your concern pa na. Pero sa system mismo sa kanang bitong mag-istorya hay ragot ta, no? Kanang bitong sa inyong cooperative daghan mo na yung nga kaning among cooperative mga kurakot ni kay kaning among presidente among chairman parinti man ani daghan mag cooperative nga natukod because sa una pagtukod gipunduhan siya maayo sa gobyerno. Correct. Mao to nag-sprout siya nga murag ka ng uhong bitaw pertig yung paspasa. Unya ang mali man gyud pod sa sistema was imong gitagaan sila og grupo, imong gitagaan og kwarta, wala nimo sige capacity building. Yes. Kana tong failure. Tinood na. Paghatag sa kwarta, gihatagan sila registration, gipasagdan. Gi-enjoy nila ang kwarta, of Gi-enjoy course. nilang kwarta. So, tendency is, at loss ang membership, wa kabaloon sa himuon, kay because of the influence, but, the CDA has the authority to file a case if naay saktong mga ebidensya na gibinuangan ang kwarta sa office. Do you intend to do it? No need for the members. Do you intend to do it under your administration? We will do it, especially if there are some complaints na mabot sa mua, because we need to verify first. Based on investigation. It requires You investigation. don't exist by mere gossip. No, we cannot just It should be based on document. By mere hearsay. If there's a complaint, formal complaint, we will investigate. We will send out our legal team to investigate, and once proven, it will be the CDA has the authority and may file a case against them. Because that's against the principles of cooperativism. And of course, there's social injustice. Exactly. There is social injustice. Ang prinsipyo natin is to come up, promote economic sustainability and social justice. Meaning to say, the members deserve equitable return of resources for them. Okay? May gusto na ito, masinso. Chair, we talked a lot the pain, no? And we will be waiting for the gain. You talked a lot about it was painful, no? It was a painful 2-week journey for you to discover all these things within the agency. It was it was a sorrowful week for you, no? You need to uncover so many things. Si Cooperative Office sa Tibok, Pilipinas is watching you right now. What is your message to them? To all cooperatives here in the Philippines, I want to assure you that the Cooperative Development Authority would really come up in its best foot forward and will bring in change and reforms, starting from our office down to the cooperatives. It is also my advocacy to really help the micro, small, medium cooperatives in order for them to progress, and achieve economic sustainability and promote social justice in order to contribute to nation building. If there's a need to
bring out the people from CDA down to the farthest or far-flung location of our country, we will do it. We will do it. The board members of the Cooperative Development Authority will ensure that there will be competence and capacity building programs to all cooperatives na kailangan nila na mangyari sa kanilang general membership. We will provide. Budget is not an excuse because we have sworn to the country and to the people that we will provide public service and serve them well ang mga tao sa kooperatiba. Lastly, I would like to ask all cooperatives to help us also. Inform us what are the trials and challenges that you're facing right now. Because we will be proactively responding to the call and to your needs. We will do it one by one. Journey with me, one step at a time, because I'm sure the gain will come after if we will act together on this. Sa akong mga kaigsuunan, sa kooperatiba, magtinabangay ta. It's time. It should be now. We can no longer wait for another year or two. We have to fix our acts together and bring the best of cooperative movement. Sa inyong tanan, daghang salamat. Chair, it was a very tall order sa tanang cooperative, sa tanang CDA officers sa Tibok Pilipinas. And I hope they will always listen to you, they will reflect on it, and they will digest every word that you said. Mga newsliners, karong hapuna or karong adlaw, no? Atong nakauban ang duha ka semana pa lang, no? Nga na-appointed chairman sa Cooperative Development Authority sa Pilipinas. Atong nahibaw-an nga nagsakit, no? Gikalintura, na system breakdown, no? Sa CDA because na failure to level up dito mismo sa maong ahensya. Dili pod nato mabasol nga naay mga kooperatiba nga nahagsa. Tungod kay kung naapoy gamayng problema sa CDA, naapoy gamayng problema ang matag kooperatiba naa sa atong komunidad. Apan, isip membro sa usa ka kooperatiba, isip membro sa asembleya sa usa ka kooperatiba, naatay katungod manuki-duki, naatay katungod mangutana asa ta paingon. Kay basin og di ta mangutana karon, basig ugma lahi na ang panahon. As a member of a cooperative, I would like to invite you, no? Be an active member, learn, no? To study the financial status of your cooperative. Learn, no? To see the figures, because that figure, whether you like it or not, a centavo or a peso, in that figure is part of your savings or part of your withdrawal. Lisod man magsigitag panaway, no? Kay usahay kita usahay sa lawayon pod, no? Ang pinakadakong hagit sa chairperson sa CDA karon, unsaon pagbangon, no, sa tarnish, no, sa gamay na sipyatan nga imahe sa CDA. Ang hagit sa mga cooperative movement sa Pilipinas, hangtod karon ba magpagamit lang mo sa mga politiko o mobangon mo para sa inyong membro dinha sa inyong komunidad, aron mo bangon mo, aron naatay ginaingon nga economic empowerment, ug aron nato makabot ang atong ginaingon nga we wanted an empowered cooperative and we wanted an empowered community. Mao nay atong hunahunahon as we journey, no, kay Chairman Incabo. So it's your take as a member, and it's the take of the government to look after each cooperative office, no, sa Tibok Pilipinas. But everything boils down to your will and my will. Ako si Edith Caduaya. Salamat sa inyong pag-uban kanamo. O ako mahangyo, taliwala sa pandemya,
kinahanglan nga kita musunod, no? Sa patakaran sa atong gobyerno ug ibutang pirmi sa atong hunahuna. When you go out of the house, we always say it here, stay safe, maayong hapon.